Tuzin ka ethopi uchu Jesu Kevin Jesu Christa Pathen Ahina. It's a Christmas message dinga chi kiloma na gyan na ga ngai to le chang ai lo le nangin thupi na sa anai ka boy pi khat so hi in Christmas man lo now so adang hi poin hi che now sen hong ping chapa khat e ki piu ama chan chin thu a hi chu boy pi lu cha thupi pe na ga gyal ja chung tu chunga hung ping now sen Jesu Christa hi Pathen hi ti chung het na kham khama chu them khat ga hen chin bu no hi in sermon dang banga ka hen bol lo ding hi in paper presentation da bang khung hi thim ding hi in Bible reference song tam ta amen church ka hen sim lo ding abunga cha chu ka hen se le hong hi jeng ni point so tia cha sim tha ta bang khung hi jeng ding hi in phat na man saw lo ding hi ta in jan tha bana cha ka phat kana su so mai ta in adanga chu 41 minutes so se kala hi jan tha chu 30 minutes kala in tuing ka hi jan tha sanga chu hung so mai the hi in thungai na na pon tho tin Christian khat ta san cha khat hi bang hin Bible thu het na le Pathen chung chang thu het na hi acham kim nai sai pu na hi Jesu hi ko ham tin na hin dong le itini don bot dem ichi choi hi ne ho hin ta san cha kan hi na ba hin Jesu chu Pathen na hi tin e ko je no hin ia ti la Pathen hi tham ti hi a kholo hi mi tam ta ki ma hi ichi hi za chu che tu pi ta hin hoi ta ngai wa la wang chun hi na be la khat hi ding hi ale Jesu Christa chu Pathen hi in jong le mi him jong a hi ni ha ti le mi him hi na chu ina sei ding we hi in he te ni sei ma sang ma chu Pathen to mi him a hi na chu iti hi thei ham ki ba hi ana beleo hen he chu theological term chu hypostatic union a kiti he chu ti sei nan ti a chom lam ta ai ba wa hin che de ka ti ale do si ka he pui ka senior ho ka do jong le a se je he ti pu win Kippgen youth theologian ki khan WhatsApp group min cha chun ka za gen zamola min jong ko hi ma cha lecture le hin knowledge lang be ma chun khulang pe hi en ama ong chun detail ta chun ai se ti thi pu win hi chu chei hi pau ai pau a thin lo na ki di mai jin tin he chu because nam ti English are define ki bol na chun the second person the pre-incarnate Christ came and took to himself a human nature and remained forever and diminished deity and true humanity united in one person forever. The second person Godhead also ihadita san to Trinity pa Pathen cha pa Pathen thagau thing Pathen he chu different person but different nature but one person Pathen chu khana hi in thuma chu ma hi ti chu ita san hi in second person ti le Pathen ani chan na cha pa Pathen pre-incarnate Christ ile pre atile before ahung listen ahung pi ta sa phe he chibu hin kla masang came and took to himself a human nature ti ama acham ta ahung kipi ha na human nature Pathen hi na ba na ta sam him hi na akila na hi chu Pathen hi na zong undiminished deity ati hi he chu thasam de lo Pathen hi na mi him ta sabawa hung pin wa nga cha Pathen hi na zong thasam de lo he chu te ni ki kui zot na chu atun so na ki khen lo wa om na chu hypostatic union ki ti hi he to hai he chu ki kui zot na chu thupi ta chu hi poin hypostatic union chu achom lam ta chu Pathen to mi him a hi na aki kui zot na he chu
ake halna zong lo zong le atha samna mihim hina atha samna zong lo pathin a hina atha samna zong lo hit te ni ki gui zong na chu hi bo bi na hi it's a one person two nature mihim khat hina a hina ni ani na chu a result chu biham the entrophic person pathin mihim the god man te a heno pathin mihim a hina chu it's a hypostatic union chun asu do hi it's te ni chu pathin hi a listen a hung nga zong mihim hina additional nature ti bin incarnation chun it's mihim hina akila zong chu pathin hi na rong cha to kha de lo pathin hi na zong mihim hi na cha to kha de lo it's te ni chu atun sona ki halwa umahi okay so he ta sandola chu fully god and fully man kim khat chun 100% god at the event awa chu sang chun fully god fully man chu di the joding ta sanina but he na zong thing said chule mihim hi na zong thing se la hi hi a chu never consider as a dual person Jesu Christa hi na ni anei ba nga hi mi ni a hi ki sei khalo hi a hi na ni a na to chu biham mi tia le mihim a hi na chun nang le ke ding in it's on say ama chunga apoen nang le ke ding in mihim hi na chu a hung thi na hi ale pathin a hi na chun kai thogin a lo la ama ta thokin in ong ki a thona chu a hi kin in hi Jesu pathin le mihim hi na na to na hi in tu in pathin a hi na chu ipi a pot chen hi am ti hi anu veleo hen Jesu Christa pathin hi na chu a pot chen na chu a khan na chu a divine title ki ti in chu pathin min put a hi na ti ta ke ani na chun divine attribute chu Merriam-Webster a chu ka velle quality of one person ai lo la characteristic mihim khat a hi na ai lo la a cha lo ki sin sa chu attribute divine attribute pathin a hi na ba chu hi in jong le pathin na to ho hi which is Jesu Christa na to a hi ki se ne hi cho chun pathin a hi na chu provable a phot chet na hi divine title a chun na vele ho na khat na in Emmanuel kiti hi chu Isaiah an zong anamu in asayin Matthew wa nunga thing Miriam ko machun pathin wan tilen now aba ma now sen ani ding amin Emmanuel asa ding thu an asayin ale hi chi Emmanuel chu piham de la God with us pathin in ayong pv ati hi Matthew 1:22-23 a chi mu ding hi in hi chu divine title akhat na hi ani na achun jan jingka ai se thu chu ta sa phe hong so tai zon bung khat chang khat anu la chang sam le li a cho imu hi in hi chi logos is the title of God hi chi thu chu pathin to ma hi thu chu pathin he ti hi chi thu chu pa ka Yesu ki sei na hi athum na chun Hebrew bung khat chang git tule zon bung som ni chang som ni lagi na chun Jesu Christa hi pathin akiti na hi alina pathin chapa the son of God tin jong agi he ki na hi hichi pathin chapa title ani na chu pathin to akiba na equality hichi hi na chu avet sa kin na hi Matthew 22:44 a chi mu ding hi anga na Lord pakai hi na title jong hi anei kin na hi David chun mesa chung cha asi chun kapakai le kapakai anati na hi Matthew 22:44 a chi mu ding hi chule rom bung som chang pu na chu polin pakai a hi na Jesu Christa polin pakai a hi na na sei na hi verse 13 a chun Joel 2:32 a chu God ke bol he in ke la he in hi chu Jesu hi Old Testament a Yahweh pathin to akiba na ase chi ni hi hi chu divine title a hi na
proof to ahi in abanin divine attribute Pathen Hina ho Pathen Ahina ho chu the Bible in Akonin Tam Analikil Lehan Natsun eternity Tun Sana Tun Son Nipa Tun Son Hing Zing Ahina chu Pathen Ahina apat setna akhatna hikin ahi Jesu Christa hi atil abula pana sa ahi John ko chang khana chu akimu nahi Tilsiam zo si masanga Genesis 1:1 Simtilin Pathen balale se hin sim taiti sim til chu ma hi in lele ban kitun do pha chu ma hi in ichima sanga chu Jesu Christa hi ana sa hi eternity til sim zo cha sim pa hi kolesia pung khat chang som le gup som le segi achun til sim zo si ama sim hi in ama lo ba khat cha pui kiti Jesu Christa hi Pathen hi na chu til sim zo si sim pa hi chule tun sot mi pa zonga kiti tu chunga ethupiu acha pung ko chang gup na chun tun sot mi pa chamna leng cha pa kiti ichi chu hi ale Jesu Christa chu Pathen hi ama ta in zong ai tia zing hi na chu ana se na hi zon pung ge chang som ale gi na chun Aban divine attributes ani na chu ana veleu hen omnipresent Jesu Christa hi leise chunga jong le lei chunga hi jika sim do jang keong jong khat se ka boysin lei chunga jong le leise chunga hi pijin nem mun tina ahi in vana jong le leya jong le vana hi He is omnipresent, but he na khat cha hi kin hi Matthew 28:20 a chai mu ding hi athum na in omniscience Ichu pise na ham ti le imazo se he so tu hi ipaka Jesu Christa hi koi ma cha ma he na chi na thep na ana ki hil pon na ki zil pon hi Paul wang chu Gamaliel student hi in Chule nang le kezin het na inei ho chi na inei ho hi mi khat ko ma kizil do ai lo le isim na akon experience akon hetia chu lam chung chu ma hi het na ithet na chi na ho hi ikila khom ki be la na hi Jesu Christa wang chu het na cham kim pa hi ja chu omniscient John bung som le gup sang som thum Matthew 9:4 chule Luke 6:8 a chi mu ding hi Alina in divine attribute Pathen Ahina Alina achun omnipotence Thaha thani chung hi Thuni vai hom zo si ama hi Matthew 28:20 na chai mu hi Jesu Christa hi na gal zona thaha thina chunga tha ani jine hi John 11:25 Til sim chunga zong ani jine hi Colossians 1:16-17 Til ho chunga zong thani na ani jine hi Luke 4:36 ha chungum Pathen akiti na hi Revelation 1:13 Hichi Jesu Christa hi tha thuni hi in ama chunga koi ma ong pui hichi hi na chun Pathen ahi na chu afat chine na hi anga na in immutability ti hichi pise na ham ki khya ngai lo nang la ke wang chu pin phan ne sin yong khang le ni thi pha nei ding hi Jesu Christa wa hi a i ti a ki khya lo hi Mary vai phen ala sa na chun Lei hin kho aki khya zi e Christa wang angai ngai a he atin ka ngai lo me la kho ngai da ta tang chung khat to wen ten Lei hin kho wang ki khya zi hin Christa wang cha ngai ngai he ingai nom ba le jing tha le juk te iman ba le Mary yong ko mai thewe hi in ina sa sa thewe hi Jesu na pan man position a khia mai the hi a he bangun his person never changed mi hi ama hi na chu ki khia ngai lo hi ai tia abang hi jing a hi abang hi jing the chu Pathen a hi na hi Hebrew bung khat chang som na khat le chang som na ni agu na ding divine equality pa Pathen to ki ba na thagau ding Pathen to ki ba na divine equality ani jin a hi ama ta in
John 10:30 achuna sei nahi kei nei mu wale pa chuna mu wa hetai na ti nahi asagi na in divine mercy Pathen ho na ho le be ki ti hi Pathen ading bo hi Jesu Christa in di ta ki ho chu efse anasang nahi Hebrew mu chang group chule John 5:23 achi mu ding hi again na in holiness athin na Jesu Christa hi mi hi ma hung pin wangin a virgin birth chom sai na sei bin John sit be lo hi chi athin chu as sei zui ho sol cha ho an zong amit ta ana mu bin hi John sit be lo na hi na chu Matthew 27:4 achi mu ding Luke 23:4-7 also saying John 8:48 chule 1 Peter 2:22 reference tam ta ma hi in tham khat apoi mo jen chu ka hin pe hi chi choi hi Jesu Christa John sin nei lo pa sin na be lo hi se a chu Pathen hi na chu aphot chin zo hi tun athum na adingin divine works are attributed to him hi chi Pathen na to thin bol ho chu ama na to hello le ama hi na ina ki sei akhat na in he is the creator til sim lo sa sim pa hi jong le til sim lo sa sim pa se he po in he chi til sim ho sustainer vetu pa ching tu pa zong a hi na hi Colossians 1:17 Hebrew 1:3 a chi mu ding hi jong le Jesu Christa hi John sit angai da mi hi nang le ke jin mi su khiu chu ingai dam thein John sit wang ingai dam the pu ni hi Jesu Christa Pathen a hi na chu John sit angai dam ni hi Pathen ti lo John sit ngai dam the ong pu in John sit ngai dam the chu Pathen a hi ni chu Pathen na to na hi athum na in mithi akai tho in a hi Lazarus ong chu athi ni li zo hitai ata sang u ye hitai ai bang Lazarus thowi na ti chun he chi thupi chu Pathen hi na ase hi ji chun he chi mit hi ada chang chun ahung thowi na hi he chi thulei na nei chu Pathen tai lo pon madang am pu he chi hi ja chu Pathen hi na chu approve mit hi athon chu hi kin na hi zong le hin na pe tu he John bung khat chang li mit hi kai tho se pu in hin na di ta tun son hin a betu chu Jesu Christa ama a hikin na hi ali na in divine works Pathen hi na to no ho ali na chun thagau thing a hin solin Jesu Christa athia akibuya athoke zo ba chun thote bana pi in na ho dinga lungmun sa thagau ka hin sol dinga hi anati hi chebang chun Pentecost ni in Peter to say pe nen thagau thing ahong ki bung tha in mi sang thumba chunga chu ne hi hi chu thagau thing a hin sol ki te na chu John bung son nga chang son ni lu na chu mu ding hi anga na in thil sim zo se chunga thutana hi Acts 17:31 thutan na ai lo le vai hom na thune na ki ti ho hi Pathina hi Jesu Christa thutan di ta hi azi ama Pathina hi ni khat le ni zo se chung thu a hin tan ding hi agu na dinin Jesu Christa athoke na chun hinale thi na chunga thane na a hi na aget se e athoke na chun hinale hi na chunga thane na aget se e athina zong chun Pathina hi na akimu na hi te kana chun ama Pathina hi in ama chamta in kipedo lo hile Jesu Christa he koi man atha the lo ding hi ama chamta ke bi lo ja chu tha no ma he chnang le ke chon se le chu ama chunga jan ki sim the hi Pathen a hi na chu ibiham in a say when divine titles Pathen hi na min put anezin zong le divine attributes Pathen hi na Pathen khat hi na dinga a hi na ho zo siong so anezin zong le Pathen thil sim ho zo siong chu ama
simin ama na to in ki sei his apat chena in a sei yo in ka thu pi a chai la ring in thu sim khat phan sai din e pha na sai ding wa ta America mi o Henry ki ti Pathen the gift of Maggie ki ti thu sim khat an zin 10 December 1905 achu New York copy a hung ki sei pan a hi akum kit April de na hi publishing ki bola hi ti achu mi go se na he thi asim thi khana chu hung ki se ma hi he chi tu sim hi in za kha ta mai the hi a ji chu a ki ha sei loi hi in he zong le avela agia do kin adingin hin sei le hen e thu pi to wang chun hung ki tu be se loading a hi wangin Laya Christmas thu pi to hin hung ke to ding hi hichit the gift of Maggie hi nu pani chung chang thu sima hi in ale ama ni hi ki cheng tha til ke le hi hone ne hi nei lo gen the hi hon ji chum sum tam ta ane hon po in hi ti chun in neu khan a hin apan sa ane ale chaka gen the hi hon ji chun amanin go lupena ane hon chu pasal pa in apua pa ko na a hin nei son gold pocket watch pum khat he hi hi chu zong chu again lo hi tai ki ale no me no adinga chu asam he aki hoi sa gen asam chu hoi ta a hi chu no me no adinga a go lupena hi hi chu amani adinga Golupena ane hon chu a hi a chom nam ta ka hin la chom ding hen ale Christmas Eve hung thung ta en amani yong chu thil pi akipi tu nom han the e bang ane hon chu tu ta pu na hi ale hi ti chun amin hon ka se hai pasal pa chu James akitin zim thi jong ke he numenu chu Dela Dillingham kiti ale numenu chu azinu chun it's Christmas Eve achun in sunga ngai cha ho thilalo ho chu agat chon hi le asum hung ba lo chu $1.87 hi hung ba do ina hi like gift present abo num chu $21 man hi in hi chu apum khau chu hi azipa pung khau cho pi ding cho hi ale ma zong athil cho na ko le na hung ki le ta in hung thung ta a ngai to pan tan e pi bolen kazipa he Christmas thil pi ka pe thei dem ati tai le ma zong hung ki gelin ai thei pen ding chu aman go lu pe na ane sam chu azu a chu zo ting la cho ding chu a hi pen ta na hi ti chun phat bet ma ya adingin Trong khát chén cái dù nên ở về in, asam cho tan thana cái dù tai, ale chỉ mang chun $20 sa hin, aman $1.87 anh ấy chun ở về in, azipa present bon ading chun Christmas gift ading chun apung khao cho hin cho pi tai, ale azipa zong na to na ko ni in hung ke le ta in hi le, nedang bang anabang tapu in azinu chu ahin mule aking dot zeng in hi, ale Dela in zong thil so dan cha se pi ne hi le ka kumin to na chna to thata ama in zong pasal pa in zong azinu angai lu ji chun thil pi ape nom ji chun present Christmas gift abo nom ji chun he chu pung chu anazo in azinu ai ki ana dei cha jeng sampo na dem sam thi khat hoi ta decorate ki bo ki zem hoi khat chu ana cho pi na hi ai la hi cho ko la hin so hi in api ze he ta poi azi cho pi ham ti ale amman na ding ta lo hi azinu el asam chu ana ke bo cha ta ale hi chi thu sim zi pa en ate ka na chu the gift of Maggie asele khathim ho in pakai su agabi wa Tilpi aga ho wa chibai aga bu ta chun ate ka hi histeni nu pa thilki pi tu dan chun ale he chi sim ji pan asai na chun
sẽ lấy khát thêm họ số lắm mình họ sáng chung thì chỉ tên nụ pa hi a ching rồi thì bây giờ này mình làm anh chung sungila cô là ngày lúc na đi ta ama chẳng ta đừng ghiền lâu ngày lúc bên midang khát đừng anh này ago lúc bên khát ở bên độ pa chung thì chú a chỉ rồi là hi thì chú comparable hi tu này Pathen ấy ngày lúc nào cũng sẽ ta bằng cho hin ama chẳng ta đừng cái ghiền lâu bên nang lại kê đừng Christmas thiên pe na hong cái pe này thì chú hết thiên tiếng à để chun Christmas ipiham Ahina di ta pa chu hết đừng này thì Christmas thiên pe ai cái pe ho đừng nào sen khát pe ngin chapa khát ai cái pe vì thì hi Pathen này in tu này nang lại kê jin hi chan chin hi hết thiên mà lại tuần son Ahina này thấy đừng này thì tu jing ka Pathen tu chom chai ne sei do naw hen lang e sei khi lo om le Pathen ei ngai lo lang e sei kha na ho ita san su de na hi a e hen ne ki be lak a hi thi na dingin Pathen in i chan chi wan